Pagi siti jinong Galatia kalnong ke baar kot ke bakatway ter upol ong kumne Andre haba u Petros ulawan sya Antiok ngalayele iu hakmat namar ularem namar habompat poi kita ki banu Jacob ula jubam lembat ki jintel Andre anda poi meki ula kenran no bat ula khlat no ilade ba udah shifting ya kita ke bana kan niam ot share na kan niam jiu kan niam ot share kemud kan niam ko bombam dok sniang kan niam ko bakendia na ki judging bam ke per bat kita ki wei ki jiro kila yele arsap kumjo lembat u kedon gejing arsap ke bo Petros ule arsap ha Antiok bat kita ki wei ki jiro kila yele arsap kumjo lembat u kat ban ringno yo u Barnabas ro dagata kejing le arsap jongki ke kita kejing arsap jongki syabakin wan gini ki briu na Jerusalem ki bana kan niam jiu ki badai ki jiu u Petros bat kita ki bala don lembat u Antioquia bam kumbaya bam ki jintel hi Andre dalawan gini gibriu na Jerusalem. Ule menle kum ubom bamei baru ia gata u apostol Paul khot kejing arsap. Paul ong Henry habangala yoi bakim yaj bek kat bakum kejing shisha ga gospel ngalo ong hau Petros hakmat jengki baro lada me u bolong jiu me im kum ba im gi gentle bat om kum bu im gi jiu kum no me pen bor ye ki gentle ban im kum ba im gi jiu so nge i gdon gi jingele ke bu apostol Paul ile yo apostol Petros dan apa yang jadi berkat terang di Petros te don jing donasyo na maro de kupa udah mau siang aku pakai balang kayeng bat hau om judon jing jintot om judon jing rem apostol Paul ong ula rem ha Antiok namar ule arsap kata kamut banga ngakren persya yu apostol Petros ngasipen EP ye kejing shisana ketinu play bakadon ke insiden ke jingja ha ke bawa apostol Paul uhab ban penbet uhab ban kren bet dan yu Petros hakmat jong kibriu namaru khlem yat kat bakum kejing shisha jong ke gospel nganong jam ye kene namar u khlem yat kat bakum kejing shisha jong ke gospel ngakhlem omonga kade ke Bible tadai khot khasau hendre habang la yo i bakim ya bet kat bakum gajing shisha gospel ngalong hau Petros khmat jiki baro kumno mele arsap kumne bapli Petros dah